Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ada kilo entang isi pau kilo orang yuan naman itaw itu umar obasniyo. Dadan katsan kilo orang yuan. Andai tanggi nongra bawa umar obah. Tangkang ilalap. Upin lani si nomor. Datra da ubat ho. Kata kejenjaring ita. Tak kada ngaku akan keren yang taruh. Namar tentang kia. Le taya kata ko kilo bom long. Kanlai tentang ki pulpus layang iru. Ka Menteri Karep Karyang Jong ka Sorkar Jila kakong Amparin Lingdo. Lambat kinong mikmat kaseng Voice of the People Party, uba Aden Basayoman, uba Adelbert Nongrum, haringkat usim, ki Menteri Jong kahima melim, haka karar tarig ujumang arjar at pulay. Kilalit benjureb, yaka yaw di jor hayaw do, banyakran bikinong rep banong di jor, hayaw haka ba yaday baka jing at kilo, yaki marem. Haba ajing kran na kalyang ka Menteri hadiyan bakilawan manjureb, bat yakran bikinong rep banong di, kila itu baka ni kajing at kilo kaday na mar bakidan ki langyong, bat na kalyang kajong ka kan sawa jing tip halor kani. Nga ay kublay ba Elbert, bat iba Arden, ibalayawan sa kanila kabadon kamha. Nilayo ya ka memorandum ni Ipaim, banwanlam ya ka wika, cold storage facility ni katangin sa ipek. Ngalayo jingtip makadon kata kakenjabil, kabakila, penkreat na kalyang jong ka district council, hawar hajar huway ngam penmau syuk katarik. Di dangpa reminder biang sa DCA manhakani, hau lai tarik uplay mi. Ingin saya form ka kenja committee hakaba irang ba Arden EMLA bat irang ba Adelbert EMLA bat nga ngin sa sim na kalyang inong remwe ngin sim na kayang isim kawe na isim kawe na sige menteri na mano ngin ya puli ya kata kabil ka kre maki ngin ya ay jingmod bat ladang yo I bakadang don ka jingdon kampan bangin nang pengklansyo sa naka sarkat ngin le ya katar ide ban katmao ko we hiyaw ki hat hari kasi jengkia ki juday hi kiyaw ki bapenyan ka kisim ka hima ka district council ni burom ya kata nama kide maki ki balong try yaw nrengi na kalyang kasokar ngin sa form pat na kibay pat ki kenja guidelines mani ka kenja jing ai jing mud kumno pade ban pet ba kadon ka lenti pedeng kaban yada ya ka hok jong unong rem yada ya ka hok jong unong di bat ya ka hok pa jong unong ti di hakani ka yaw di lang tilayo snow ka jinglap unong dinong rep laong hangtay badon kilang yong inong deru laong hangtay badon kilang yong di kapamut pa ibaya hit ubadi unong rep kadon kudet kata kajing hap ya penbek namar hang ni kampat don kata ke segregation bani kajing ya weng na ki pulo na ki borni bat pansim ya ki mar ki bawan na bo ki per ban sat bahaya ki ban penrekiang bahaya ki ban pet baki bajok ki basneu ki miak lek lang ba ubah tina kata-kadaw na do betuan menswa nga sumutod mga imat na kata-kadaw kadon kata traditional practice naman umla ban moromot lang ya baro di kajing syam jo nga hangtay ru kalong ba nakapan kabaay ka sorkar artlur ya kahima lathaw ya ka building hangtay hakaba ki retailers bat ki wholesalers ila ban don yaw baro sisni jong kajing don jong kayaw om kumbenta hakaba ki wholesalers kinsyong hado kata baji ki retailers pat kinsyong hado kata baji ngin haw ngin pangha ka nakalyang kas jong isil na le kata nang takipan sa kata ka cold storage nang bakimar bam ibala ban smiu ploy la ban tap kata ka cold storage nilaong ipi ibabon ki scheme ki ngiwan ra ban yalap ya ka packing group marketing and packaging ya kita ki goods jong kini si number so sa ubawan na kata kajaka ubi bandol la kajong ka label Brisbane ubawan nang tao ubi bandol la kajong ka label nang ba kani ka labeling ka ayaki kata ka unique selling price USP kaban yarap yakini ban yo kador ka bakhamha kata kaday ka jingyo i jonga man takasni ngayo asngawru ba kata ka 8 kilo hang ni kam don shu kadang don penpan satay siya po boy rembong stand nakapenta ka jingya di at hit ya u
ya kataru ngin siya le jurut bat nginum sya syo bakanja nga badon lang yong ngiyo snow hangtay badon kita gilang yong tingin saya wat tip ken makam kamde yang aban syu take for granted ilang yong gidi kita nrei katay kabami nakakertin jong kinong rep jong kinong di la keren uwe na nong rep la keren uwe na nong di la yo snow pede say kiniki retailers ru iong kumno ti hap ya pa yang ya Nakaliang uba adan ulo ang makadon kam ka jingli hok badia khayi da ka bahok nakaliang unong rep unong dia bat nong thiet balada kam dan ka jingli syukur baro ar kan nong ka bayat ben ulo ang ru ba ka jingot 10 kilo kam dan an bat kalalong ka jingot ka bala palat puat bat nadu menta kam dei syu bandang don kum kata nakaliang juni nong rep kembali semua bapila ya takarai ba insya su ban 4 kilo dai Menta kan padon kuno kaan, kuno kendon an tena kaliang juni nong rep to kan padni kene kendon an, hai ingin lek komplain ya kene. Hi namar ba kani kan terikan tang poyo, katrikam selensar, katrikam selensar. That is why inform ke tu committee sir. Yeah, we will notify this committee. Komplain hang subuh ubadai na boleh lembong komplain hang. Ubadai hok komplain hang. In explore ya. Yok kajing syai kan. Nang ba long kani kan terikam nok nadu minta dah. Thì ngài thấy cái này và cái mỏ cái bắp xem ngài thấy là sai cả thôi. Kan long ke babakla pengen ong bakam don ke jingot kilo. Kan long ke babakla sibun pengen ong bakam don ke jingot kilo. Dei nomor badon bagi sawan here men no council wan pun senge. Dei nam dei. Jingwan ke jongki lese ke dei hadin beki iba ke atip penginuan mangi menta kasih. Kan ngi ke program pengen ada ban pembek lupa ngiwan bat bani penduk ikinong rep ngilayo snong unong thiet u muncur bakadon. Jing ong lang yong ke klemi na kaliang jungi kami na unong thiet ba unong di ba len mlalaj ha ka kam khai pateng ba ibut udan ni bale to bale syukor kenre ngi la kren ke jing kren banang ni smart tong ni khai da ka ba hok no bat kita ki nong rep lu kin le hok bat kita ki nong di ru kin nong thiet kin le hok kita ka di ka baning kong shwa ka ba ngin sedang bat na kaliang ke jing bale ong kam dan an ban ot 10 kilo ka jing ot 10 kilo ka de ka jing ot ka bla ot palat put Banong bakam don syu palong babakala. Tenadu menta ka sini nadu lasai kamdei syu bandon. Kamdei bandon. Badru andalawan kata ka jing penbek nak yang ka sorkar. Kenang ba kata ka rukomi penbek ka jing kanlong nakam ta ki nongdi banam ta ki nongki punju. Kamdei ban ni sya liang yenu yenu. Telara kadon ka jing pamilik syukor na baroar. Penbek bek. Tendai beri pu umar. Nakrangim dedon kam ban pensyong nungrim yumar na kata ka song bangi song. Hey, manong ba odno 10 kilo namar ba umar umbah kata te. Ile se kamlong galinti ke babek. Namar mla ban ong ba pin kesan ye ke jing ot ye kini ki jing song ki pin duduk ke pulu ka Borni ka Syang. Abadon kam kalong ba habo pikut pinong thiet kini ben thiet abakipan udor mar uba biang uba pakar. Ki suthuk no bani di ade ke jingi di thiet nimla ban batai lut mangi hang ni ka songa ke jing start ju phi ki nong rep ki nong thiet ki thiet mar kum no ka song ke jing start nong thiet